Matereba a ngari cia ũkuui wa mũingĩ nĩ morĩtio kũgĩa na ũmenyereri barabara-inĩ magĩtwara athii mĩena ngũrani ya bũrũri hĩndĩ ĩno ya mambura. Atongoria a ndini ya Aithĩramu mwena wa Garissa nĩo maikĩtie rĩtana rĩrĩ hĩndĩ ya kũhingũrwo kwa mũthigiti mwena wa Salman. Hamwe noguo nĩ mendekithĩtie etĩkia a Kristo thigũkũũ njega. Minista wa ũgitĩri wa mĩhaka Eden Duale nĩ ũmwe wa arĩa mekinyĩtie hĩndĩ ya igongona rĩrĩ. Tunaambia waumini wetu hapa Garissa, katika msikiti zote za Garissa, tunaambia hawa hii sasa tumeingia kwa msimu wa festive season, mwisho wa mwaka. Kawaida kila mwaka watu hao wanasherehekea, Wakristo wanasherehekea, Waislamu pia wako na masherehe zao pia. So tunaambia watu wote wa Garissa kudumisha amani, mambo za madriver kuendesha magari pole ili tupunguze mambo ya ajali mingi. Hivyo ndio mahubiri wote hapa Garissa wanahubiri waumini. Tuadhimishe siku hii muhimu ya kusali sala ya Jumaa, na pia tufungue kirasmi msikiti hii yetu hapa Garissa. Mliambua msikiti jina yake. Hii msikiti sio zile msikiti zingine zilikuwa mbele yake. Hii ni modern mosque, imewekwa kila kitu, Salman Al-Farsi Mosque, na hata mkiangalia mtaweza kudhibitisha kwamba vile tunasema ni kweli, msikiti ni msikiti